Man City gutsinda umukino w'ejo itsinda Fulham batangiye kwigirira icyizere. Gusa Pep Guardiola bakamubaza ati se Arsenal urabona hasigayemo amanota 3, ati ubundi urabona ari gutyo biri buze kugenda, cyangwa se urabona ari gutya biri buze kuba byaguma. Barangije Pep Guardiola avuga ati nyuma y'umukino w'ejo, ubwo nyine avugaga uyu munsi, ati turaza kureba kuko niba ari amanota 3, ariko yabihakanye. Gusa Pep Guardiola nyine afite ukuntu nyine yigirira icyizere, kandi ikindi agomba kugira icyizere kubera yuko ni umutoza ukomeye, ni umutoza wubatse ibirwi muri Man City, akaba ashaka igikombe kugira ngo byibuze najya kugenda agiye wenda ikintu yasigira Man City. Rero abafana ba Man City n'abatoza muri rusange n'umuntu wese ufite aho ahuriye na Man City ari kwifuza ko Arsenal uyu munsi yatsindwa, nta nubwo bifuza ko yanganya, bo barifuza ko Arsenal yatsindwa. Gusa ikintu tugomba kwibukiranya ni uko Arsenal muri iyi sezo imaze gutsindwa imikino 3. Muri iyo mikino 3 harimo match ya Liverpool, harimo match ya Aston Villa, ndetse harimo na match ya Manchester United. So iyo ugiye kureba rero ikipe Arsenal muri iyi minsi ku kijyanye no kuba yajya gusura ama ekipe, ni ikipe yitwara neza. Gusa tutaza gukuraho ubushobozi bwa Premier League. Premier League uko umeze kose, waba uri iwawe waba uri away, baragukubita. Ikipe ya Sunderland yari imaze igihe kuva mu kwezi kwa 8 itaratsindirwa mu rugo. Nijoro iyo record Liverpool yayikuyeho ku gitego ca Virgil van Dijk. So uyu munsi tuje rero ni nayo match ihari yonyine, match ihari yonyine ku isaha 4. Ikipe ya Brentford aza kwakira Arsenal. Utuntu wenda twinjeze nababwiraho ku kijyanye na Arsenal nuko witwa Leandro Trossard, Bukayo Saka, Martin Odegaard. Abantu benshi bagendaga bavuga yuko Kai Havertz nyuma yuko yaraye avunitse, bakavuga bati se none Arteta araza kwa yabigenza gute. Gusa amahirwe menshi uyu munsi Martin Odegaard arahari, cyane ko ashobora kuba atari buze kuba yabanzamo muri iyi match. Umuntu uvuye mu kibazo cy'imvune ntabwo yabanzamo muri iyi match. Ibindi nanone twareba nuko Bukayo Saka kuba hari ni ikimenyetso cyiza. Madueke ashobora kuba yabanzamo, ariko nibyo ko ufite Madueke, Bukayo Saka byaba byanze Bukayo Saka akinjira nta kibazo. Leandro Trossard ashobora kubanzamo, Martinelli byaba byanze akinjira, bako Trossard mbona yuko ari buze gutangira iyi match. Araza kuyitangira. Gusa ahantu hasigaye wenda twareba ni kuwitwa rero Gabriel Jesus na Victor Gyökeres. Ubundi kuri Brentford ntabwo ari ikipe defanda cyane, ni ikipe ikwataka ukayataka, ikakwataka ukayataka. Uyu munsi ntabwo nifuza ko Gabriel Jesus yakinjiramo iki kibuga pe, kubera yuko Victor Gyökeres niba afite ubushobozi bwo kuba yagumana abadefenseri 2 cyangwa 3, ni ukuvuga ngo we uhubwe nyine, kubera ko abari hariya nyine muri box chase adakunze nyine kubaha agahenge. Mbona yuko kugira ngo ubyumve neza, kubera ko Victor Gyökeres adashobora kuba yasubira inyuma ngo nyine baje kubaka umukino nka ekipe yose, we akaba ari hariya nyine ategereje imipira. Nibyo birubuze kuba byagira gute byatuma Arsenal Gabriel Jesus ataza kubanzamo muri iki kibuga, kubera ko Gabriel Jesus ni umugabo usubira inyuma agakina muri mediane, akaba akina aca ku mpande, bagera hari imbere akaba aribwo ajya kugira gute kujya hariya nyine guhagarara n'abadefenseri. Gusa mbona yuko uyu munsi Victor Gyökeres arabimerita. Wenda twihuta cyane turebeye hamwe 11 bashobora kuza kuba babanzamo. Biravuga yuko David Raya nk'ibisanzwe, Ricardo Calafiori, Ben White, bikavuga ko nawe bashobora kuza kubona umwanya. Gusangiye ku bwanje nagashizamo Julian Timber, kiretse niba bashaka kugira ngo bamuruhutse. Gusa mbona yuko Julian Timber akagombye kuba yakina iyi match. None bakavuga bati Gabriel Magalhaes ndetse n'uwitwa William Saliba nk'ibisanzwe. Zubomena na Declan Rice ninakorwaho bagomba kuba bahari. Bakavuga ngo Berechi Eze agomba kuba yakina imbere yabo. Noneho uruhande rumwe none Madueke, Gabriel Martinelli na Victor Gyökeres. Iyo niyo kipe Arsenal bivuga yuko ishobora kuza kuba yagira gute yabanzamo. Gusa ikintu kirimo kuntungura nuko Ben White arimo kugaruka mu majwi ko ashobora kuza kuba yabanzamo muri iyi match.
ariko nanone nayibanjemo nta kibazo, ntacyo byaba bitwaye. Mbona rero ku ikipe nka Brentford ku bwanje ishaka nyine abakinnyi b'imbaraga nyine nka Julian Timber, umuntu ugushyiraho umubiri ukawumva, Gabriel nuko, Declan Rice nuko, burana n'uwitwa Pierre Nkapi nawe yagombaga kuba yakijyamo. Gusa nanone Brentford uburyo ugira abahungu bihuta nyine baguruka, washyiramo Karafiori nyine kugira ngo bakine umupira, defense ikine umupira ihererekanye cyane, noneho bagire gute bo bakiri inyuma bazamuka. Simbona Arsenal buze kuba yakoresha ama counter attack cyane, ahubwo iraza gukina umukino wayo usanzwe, guhererekanya cyane ndetse no gukinisha impande zayo ziyobowe n'abitwa ba Madueke, Gabriel Martinelli. Gusa ku kijyanye na Eberechi Eze aza kuba nawe yishakira umwanya wo kuzajya abanzamo, kuko niba yarabibonye yuko Martin Odegaard yagarutse, Eze bakamwicaza, none Odegaard yavunika, aho kugira ngo bazane Eze bakazana Kai Havertz agatanga umusaruro. Eze nawe nico gihe cyo kuvuga ati nibyo Martin Odegaard yagarutse, ariko nanjye ngomba kwitwara neza, nkaba natsinda ibitego, nkaba natanga ama assist, kugira ngo byibuze nanjye mutoza ntekerezo. Kandi ikindi aba bakinyi bayifuza no kuzakina igikombe cy'isi. Murabizi ko shampiyona nirangira harahita hajyamo igikombe cy'isi, so wareba Eze nyine ukabibona yuko nawe akwiriye kuba yakina. Gusa nta yandi mahitamo Arsenal ifite, kuko Kai niba yavunitse, Martin Odegaard we simbona abanzamo pe. Ubundi umuntu uvuye mu mvura kenshi na kenshi arijaza akicara ku ntebe y'abasimba yona akaza kujyamo nyuma. Kandi tuma ko twareba ramwe Trossard na Odegaard na Saka, nababwiye yuko bahagarutse bajyanye n'abandi, ahubwo undi muntu udahari ni uwitwa Mikel Merino wazamara zose atagaragara mu kibuga nk'ibisanzwe. Akaba rero ari Semenyo nawe ati iyi match ya Arsenal ngomba kwicara kuri televiziyo nkayireba, ati ngomba kwicara kuri televiziyo nkayireba iyi match ya Arsenal na Brentford. Antoine Semenyo nawe arifuza ko ikipe Arsenal bayitsinda, gusa uyu munsi ikipe Arsenal igomba kwitwara neza. Wenda reka mbanyuremo wenda gakeya ku bakinnyi b'ikipe ya Brentford bamwe na bamwe wenda ifite, ariko witwa Christian Norgard araza kuba asubiye mu rugo. Murabizi ko Christian Norgard ari umukinnyi w'ikipe Arsenal ukina hagati mu kibuga, akaba ari mu nimero 6, akaba rero ari umusore uvuka mu gihugu cya Denmark. Akaba rero Christian Norgard uyu munsi araza kuba agarutse mu rugo ku kibuga cy'ikipe ya Brentford. Gusa reka mbanyure mu bakinnyi wenda ikipe ya Brentford ifite, ariko sina ngombwa kubanyuramo, kuko n'ubundi match heruka Brentford yari yatsinze 3-2 itsinda ikipe ya Newcastle. Yatsinze Newcastle. Ikipe ya Brentford mutaza kuba mwayisuzugura, mutaza kuba mwayisuzugura ikipe ya Brentford pe, yatsinze Newcastle. Ujye kureba abakinnyi bagiye batandukanye nk'ubu Brentford hari abakinnyi witwa Kelha yavuye mu ikipe ya Liverpool, ni umuzamu. Ifite abakinnyi bitwa ba Henry, ba Janet, ba Jordan Henderson muramwibuka, ba Jensen, ba Watara, ba Lewis Potter, ifite ba Igor Thiago. Ni abakinnyi benshi pe, ni abakinnyi bagiye batandukanye, ba Adam Scott, ba Pinnock. Cyakoze Reece Nelson we ngire ngo ni inizanyo ya Arsenal. Reece Nelson ni inizanyo ya Arsenal, ashobora kutaza gukina. Ndetse n'abitwa ba Nathan Collins nabo ubona yuko nyine ifite abakinnyi beza, ifite abakinnyi beza ikipe ya Brentford. Uyu munsi rero turaza kuba twirebera akamace karyoshye. Icy'ingenzi wowe yicare kuri ekara. Brentford aka kanya tuvugane ku mwanya wa 7 iraramuka itsinze, irahita yuzuza amanota 42 inganye ikipe ya Liverpool. Gusa ikintu nakwibutsa nuko nyuma yuko Man U yanganyije ifite amanota 45 iri ku mwanya wa 4, Chelsea 48 biri hafi, Liverpool 42. Aya ma equipe uko ari atatu ashaka nyine kugira ngo aje muri Big 4. Iyo urebye ikipe wenda Aston Villa umwanya wa 3 imaze kutwara pe, kuko sinekereza yuko hari ikipe yayikuramo aya manota 5 arimo. Irimo yarusha ikipe ya 4 amanota 5 ariyo Man United. Wareba Man City 53, Arsenal 56, asigayemo amanota 3. Ariko Arsenal iramutse idatsinze uyu mukino cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Arsenal idatsinze uyu mukino cyaba ari ikibazo
gikomeye cyane kubera yuko habasigayemo amanota 3, match zakurijeho za ufite Spurs. Kara subscribe urebe no muri comment harimo link iri bukugeze kuri WhatsApp group usange bagenzi bawe muganira kabisa kuri izi match.